Guys. Ini hamnya ke? Nah, stop. This is my original paste. This is my original paste. What? Chat puchkan. Kemudian pan Thì ini batu sitom ha, dari mana pan jangan ulang upan ubima. Bakal apa kah? Thì ini lapen ibang pan pan ni, dan di puchka, an uni di puchka ni ada ulang beriau ni. Tập anh. Thì sedang nak ya video. Markat sana. Makasih nak. Wan clear mah dulu. Dan Fatina menjawab. Được rồi. So guys, así se ngapa dengan sebuah episode session ga channel jonga. Dia akan ga video crossing in dia ka challenge ko bengi khatne pani puri challenge. Dia kata ni i kya baba cousin oi par jonga i ada kita dipilih ki pani puchka kita nahi lagu bar khasan teli. Dia ngin bu katai ma ngin bu kapuar bengin halak pendap samanan. Kata sermen enggak ada pendap no. Dan dia suara kata kat kiba keluar mendap kemudian kita dindong job. Pakat kiba selam mendap kemudian kita gini baram. Pergi kita itu baram. Dia gin habam usah menkan. Nunu baram habam usah menkan. Dia i balong panikong baat en kai ba yunu bocok panikong en kan yula yota dia kata kiba kilo dindong job. Dia yu balong baat en pekat kumki jingbun ba juduna kemudian ada uba dangbun kemudian ulang balai kemudian ulam kemudian uba dang duna. Boleh hapuk supaya ni kamu tahu di balong buah. Hey guys, kibaram kin habam soben ken. Kini soben ken la buah ni, kamu kibaram habam soben ken kin habam be hab song kemasan me di tiga selaban di Te lam kota ada ke di no kin habam mes atlik soben ken. Kamu dong double be. Kin habam besan menit. Hado menit selaban ban di jadi kilawan bam sini bam berpenjara jingsan. Dengan sedang nak mentayangkan video, kami dapat Islam show sedang nak video kita mentahi. Mudah-mudahan ready set go. Oh, kita press. Kini kita ki puchka, kini kita pani puri, kini kita ki ek jungi baro, kini kita kini kita light ini way light, mak kasan tering dah tu ni. Dia ingin ban begini, kat bedap keluar kita nong job. 1, 2, 3, start. Coba ya, ada laris dah. Bukan itu kan? Banyak. Banyak. Apa? Lapang. Layak. Bang. Ayo. Apa nak selesai? Kabiang. Lain menit. Lain menit. Ada. Lapang kalau mau dapat efek. Itu ibai. Masih dah tak? Light listen dah. Light listen bang. Maksud tu ini kamu nak start challenge dulu lah. Nah, kali nggak tentu bisa dia. Betul. Bang beri. Hak ta. Satu macam ni. Kalau bam merubai. Masih dah ada. Hak bang merawai. Apa pun? Ha. Siapa ni video? Ini. Ada. Bang ni kat bang kerja dengan bangsa kira fikir. Ya. Baik puan. Dia apa ni? Sah. Pas sedang lah. Enggak lah sedang. Amat mana?
bamsat. Pra nyo mo din kalakot sa mga. Iya. Dan bak nga ada ko. Dan pa nga kabram na mapitip hi guys nga bamsat mga kabrang napoy pa siya. Di grams. Sarap. Dia nak cik Pushka. Di lawan bamsat. 2 minit na nila. Pitip. Sana mo dan sama. Tapi jampat. Ada jajat ho am ka. Saran. Oh, rasa ko ba ba? Sini. Bang pedap satu. Kalau pedap kematian. Ah, Bang pedap kematian. anjing nak Pushka tu sih. Setengah macam. Ha. Hey guys, ini di beram resmi. Dekat parker sama itu. Kadang buat dengan cap mengamu, kadang orang ai bahasan gini. Benda pun bang semakin ketika puar Habang apet. Habang apet kita mau bareng kedua Bang Afi. Aduh, aduh. Jangan dengar kan bentuk Kata, kamu saksi udah coba apa? Kita mau kan? Oh, Oh, depan om. Kasi ako bahas Pemenya perbakalan kabam semakin kedai pra armenit. Desan menit kedai pra hinjau menit. Di mata ada perasan menit saat menit. Pila ya. You can see that. Anda ya. Pencerah satu tulis buka way Laisa titik tijongi tu lalut tijong lalut. Ini. Cocok. Second. Pepon. 30 minit. Sashimi guys, kamu kalau ada pepuar kamu ada anak pendium deh bab sini dekat iman ben bab. Di perlu jangan film follow ini ha Instagram ibu kita ini pernah susni dengan bu link di description. Ini di Instagram dan mau di sini. Ini kan Adam. Takut. Finally. Dia ke pilai Adam kepor pranyo betul entah. Tai nong dam in fan liam na fundi dak on mampu sekarang petam. Hah, Kak Daman. Ini ada. Mana? TV. Baru sini. Mam sini dia bro. Baru sini. Ini habam lo sini na milaram. So kum no. Nakajing sat kajing tiang. Biasa kum no. Mah, kebahat break kum tu nakajing sat kajing tiang sino. Jangan jok ini. Challenge biang guys suka. Mencekat na yang please. Ini lihat dicekat ni lihat. Ay, kamu cakap ni lihat. Ini badu. Lihat ni kado dia badu. Ke video tekan ni pasti kelakot. Ting saya share meh habar ke video. Dia dah pikir apa ni challenge nak kembali orang i. Iba mana? Challenge am dale challenge ini jok na dah. Jangan Sipit. Ting Ini saya dah ini pun ha ja. betul tay tampang tu moi dah sidang terho. Ti tay la orang Ila iba kami dia. daw kun. Layo dah dia tak bakal pilih mendah long dah beli video pak lo. Tak kenapa dia. Tim saya dah apa tay. Tiang seleb bang quick video kau pergi puar, ti pilih pun komen video ipik wa. Ti ngilek bor language hi mga iba but i Dia. Dua. Badu. Lihat. Untuk dua. Badu. Lihat. Kedua. Ti ngislet video bang, sa komen pisak video ipik wa page. Ti ngislet challenge bang atau challenge ngislet page kan kumayong iba. Dari job pa di siya extra punishment. Ti guys ngene pekut ng video kanika form ta. Ti de flabas ke video so ba like, Share, subscribe. Bye. bisa kedua ke video part tersebut. Bye.